tun tum kan video chuanin yano SBI mga account transfer dan kan lo tilang lenga ama saberin kan login nga chumi zoa tuna hianin kan account ni account danga ekati branch danga in transfer dang kan branch mani vakal man lota le vakal kher pe lota na hi all sam em mantang kai kan tum don ne he ta hianin service request kan kalanga service request atangin he ta account ti hian kan kalang account ma hian chuanin account kan kal zoa he ta hianin change home branch ti ba change home branch kan medanga change home branch kan kal zoa he ta account kan select ka transfer du account ka tin ka select mai don ne then tunai ti lo start transfer du taila tin ka select ka next kan kalanga chuanin ta hianin branch near you the branch location or branch code atangin kalila all sam mai time branch code ahian entinan ka branch code branch location and branch code an kalila heta ka branch du na in transfer do na branch code ro ka kheta ngai do na entinan do na account ai zol branch amta bongko na te lo transfer do tela SBI bongko branch code 07059 ania ti hang an tianga next anga bongko SBI kan next ten OTP te aron tlenga te kan home branch ka in change mai do ni tuni chu in ko huna ang me ni wang transfer tum tak kan irem lo wa den ka ti tlang lo nga kan transfer do jon nakina jon den next me indikan mani in home branch at change me te tika kan lo se do ne ole video hi lo share la lo like la tam tak in lo share khanin mitam tak tan mal som na in ni thei tika in lo se theu do ne ole tu to le phodang ong